أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا سبحان الله. وقال تعالى عز وجل في القرآن المجيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Onina enikholwayo, ningayidli imali eyenzalo. Imali yenzalo, interest, ningayidli nina enikholwayo. Then Allah uyasitshela futhi kwelinye iverse, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Umuntu owumashonisa yena mayeyitshela uthi wenza inzuzo kanti uyaluza, uyalahlekelwa. Wa yurbi sadaqat. Kodwa lowo muntu loyo ophayo, aliyadil ulya khayran min aliyadi sufla. Sibusisiwe isandla esingaphezulu esiphayo kunesandla esingaphansi esamukelayo. So Allah uthini? Uthi wena othatha imali yenzalo, wena onikeza umuntu 1,000 rand uyifunisa 1,300, you are a loser. Uyaluza wena. Kodwa lo muntu lo okhiphayo kube uye opha ongenakho, opha ompofu, logically lo muntu uyayiluza imali yakhe ngoba iyaphuma kuye. Kodwa umdalo uthi loyo, that is the winner. Yiloyo ke umuntu ozuzayo loyo, ngoba imali yalo okhiphayo ophayo ihamba nesibusiso sikamdali. Kodwa lo okuhuye obolekayo orobha abantu, ukushonisa kufana nokuthi urobha umuntu, ngoba lo muntu uza kuwe akanayo le 1,000. Wena umnika 1,000 uthi uyifuna 1,300. Njengoba kade engenayo le 1,000 omnikeza yona, ayoyisebenzisa ayothengela ngayo abantwana bakhe ukudla ngoba ingane ezilambile. 1,000 akanayo, uza kuwe ngoba udinga usizo. Wena usuyifuna 1,300. Uthi 1,300 akayithathephi ngoba 1,000 kade engenayo. Uthi umdali leyo mali yakho leyo iyisiqalekiso empilweni yakho, ihamba nesiqalekiso sikamdali. Ingakho umdali ethi you are a loser. Ulahlekelwe wena, uqalekisiwe umdali wakho. Kodwa wena ophayo, logically uyaluza, iyaphuma imali, kodwa wena eyakhe ihamba nesibusiso sikamdali. Ingakho wena uyini? Udla umhlanganiso, you are a winner. Lalela ke eBhayibhelini, ngicela ukukhothela kuQuran eBhayibhelini. Lalela u-Exodus 23 iverse 19. Yabona? Kuhlangene ini? Iphilosophy, kuhlangene ini? I-analogy, kuhlangene ini? I-theology. Kuphuma lolu bisi lolu engilethela lona manje. Lalela ke 19 Exodus Deuteronomy 23 iverse 19. Awuyikutsheleka umfowenu ngenzalo, inzalo yemali, nenzalo yokudla, nenzalo yento etshelekwa ngenzalo. Uzwile uyakuhlukanisela. Awuyikutsheleka umfowenu ngenzalo, interest, inzalo yemali, inzalo yokudla. Yabona njengoba ngokunikeza lempuphu yami le 10 kg ngifuna seyi 15 kg, you are not going to do that. Awuvumelekile ukwenza lokho. Nenzalo yento etshelekwa ngenzalo. Uyahamba wena uyothatha iloan ebank ka 20,000. Ibank ithi le 20,000 ifuna 25,000.
bayakunika u20,000 ngiyafika kuwe mina ngixakekile ngithi mfowethu ngicela ungiboleke u5,000 kulo 20,000 onikezwe ibhenki uthi wena ndaba ezitha ngizokunika u5,000 kodwa ngufuna u7,000 mawusubuya bayakuzalisela ngale nawe uzalisela mina ngapha umdala uthi musuku ukwenza lokho kuhamba nesiqalekiso sakhe ngithukenike bomashonisa akusiyimi bafowethu ngiyazi inqwaba yomashonisa bala ku TikTok ngithukenike ngigcine la nithanda khona kodwa ningithukela iqiniso kulungile angiyikhulumi into ephuma la engqondweni yami konke ngikuthatha embhalweni ngathi umntale angasivula amehlo asivula ingqondo asibonisa iqiniso njengoba linjalo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.